ni don chop jet cheda tombo chi trugnin shiro chitsu tombo dan shigito susu paru mama dan Europe jon tu so ni ji nyangro to zul dronchen na mami tromkar dan yanak shontsum dende bom namji boji kai sonjep ba tahi wan shu la njornye lodr yontup dan yachi pawo tenga dan kompe niji nila donsam nyamche ji jige chebi lingen shik yanak shontsum dende period so le go to ye ni do chop je lo ki tre do tambe ni se ko tu mo de la so tela ni su ki to ke zure la su sta de des pure namanda Europe pe shen tu so ki ni ani kode shen ro ma so tre de la kembe je ya ki le re dicha di ge re ni do chop je lo ta ini belum ini untuk pelajaran nombor dicat Halo, tahu? Tadi itu ini masuk train dah sampai kita jalan di Jumzen sampai Hagood. Karena Yedon fikir kita jadi berseba. Istasung ini malah bernalo di janji pau pembela lagi. Ani jahat dan mereka itu polis sudah nano. Jadi apa yang nak pada cari dia dah itu dia tahu tampil sebab sih model lah, ani berjabat dan mereka, ani kita ye jana kita tu mana yo nasi ke, ani kogi kapten kogi ni itu zaman ni, ani cengi kita si orang cula, bukan ni tungkang lah macam tu, tak ada orang betul juga cina jana bilali, tak tu yo dia ni dah dia pun dah masuk ke jana songsak gitu lah. Ani kembo cia ke ni mana cia dia, dia itu ani train tak masuk zeren ke tempat di Denzon naya dah Denzon sahaja ni, ani perlu jaga cembi jalan dah, dia jela perlu jaga dan mereka cia tu cibi lusuh longjo dan cibi lutong nangkin sola, nyanyi kundur macam macam cia ye, ani perlu jaga cembi jalan, cia ni. Secret de
Tuchena Tijela Susta Lidesh ke Puri Mamang ke Sosochoni Terrain ke Lerem Deda Devige Sonje Najui Taride Susta Lidesh Line Puri Mima Jinzo da Europe Pek Shuni Tunzo Ani Nyamru Butone Zadagi Ani Durik Nalia Kemboji Kodi Shugoyati Chame Kensere Nyecha Chilo Nyudon Chukdi Dao Chukji Betse Nyudzabdulya Ken Tenga Lane Kutemba Chapsi Chedur Alu Mese Da Namada Dejel Dao Chik Mako Mwene Chinda Chumni Tse Nyudzasong Nimude Ani Jejebo Kumbelane Ani Kutemba Chapsi Chedur Alu Mese Da Namada Tiga Nashi Yogi Ki Chotang Tabzoba Ani Pau Kashi Wunchula Ani Kazan Tse Shi Nimude Ani Chimdu Chimshe Chigoba Nimsu Dedal Dene Ani Keche Tenjen Tije Arinde Zadagi Kembo Di Tati Shubada Ani Tse Sum Pado Zuri Nyedorbe Legune Ani Chochen Ta Machoba Soza Ani Nima Nyi Ngul Sera Tambada Arinde Mima Kha Mama Shikyam Tumna Tuba Chusha Ani Mima Mire Morelia Anyam Shuna Batuche Shuayi Hari Pecha Shabaina Yijepo Kumbela Tube Buenalia Chilo Nyudo Chutu Ragana Lochignala And Pumi Tugi Butemba Chamsik Chedu Pumi Topdan Chedu Jekab the Mirik Chedu and Raulu Mesetana Yobada Kiva Nashi Tenjo Nalaya Manchilo Nyudo Chutu Nala Raulu Mese Nida Kiva Nashi Suz Nalia Pumichigi Meko Wolia Kishib Meko Wolia Tuije and Raulu Rasu Lutamba Chotoni Perchina Nilaya Chilo Nyudo Chutu Nala Mikugi Kajaso Saba Dinegi and Yikyo Nisi Chadi Resoza Manzo Jegab Childa Milik Chiki Hota Debe Tamsu Chinge Chiki Hajam Chamba Jimba Soza Manzo Tunaba Kundo Chino Kosa Tango Chumbucho Chamba Kawola Yoga Tenju Kumi Jingzu Di Cheto Hotel Bretu Machita Kumi Tenju Na Yoga Bumchi the Chelha Di Kumi Sai Tuki Tinsa Vimba Soza Tunji Tosa Chiti Tone Petemba Chapsiki Gain the Mirror Morel Yoga Nashi Cheche Gay Sheva De Tate Pug Never Lahale Kechamu Rest Cheshwari Soza When the Chasha went Kesi Manzo, Benaria, Pemito Kanye Chase, Devata, Pemito Nyan Wall, Pemito Duzuka Becarso, Chije Yuka Nave, Chilo Deve, Pemito Cambridge Jamaina, Ume Langan, Gay, Cambridge Japu, Maris Lavada, Chino was a Tango Chumbucho, Kalati, Chasa Jama, Bache, took Chetan, they were to get the Digeti Jamola, Jamjosu, Naya, but the ship to the town in never today. But you Pernaria, Kanye Debe, Pernar Kanye Kariche by Naya, Chino Dengedi, Shungu and Shuduchia, Shunde Maima Tomaka and Shuduchia, Tiganashi, Mima, Miriam Gay, the Chade, Nambi Jazon Shuduchia, Kimbuchia. Susu Nidu ki Jagam Shuduchia, Tiganashi, Jana Shunzaki, Koduni, Wazu de Yusla Temporati, Wazu Pumi Mirror Gate Vajre, Soza, Hari de Kamama Pesha, Madame Solea, and Digeti,
to be Gerashu, Kesi, Matu, Buenalia, Penachashawena, Tashuula, and that tomorrow to the Kaza Chindashibe, Kaza Chinda Shin Mude, Timda Chair, Timda Chair, Maduka, I just sent to Chebra, the Kawato, Chubaina. Chino Dingy, Shumani Tube, Gabu, Chiji, Duka, Jagakane, Kaja Nushu Tigi of Soza, Tega, Timda Cho, Matu, Chinda Choga, and to charge it. Soza, the thing I took it, when I can't have a castle, I took it, can't do Chitu, Geshe, because I see 10 on the tour. Sudu came out to get the high level kitchen which I think were teaching Shui. You know, the Digigelia. I think I took it came back and liquid tether that pinch and it's Shuli, bring him out to Namu, Namdi Katoria, Tashi Ujula, Kota, Tiganashiki, Chilo, you do Chupina, only message, food again, Tabatu. And the only message Neda, to get Victoria, and then get her Shudu, and then you put out the Nashi, the Nashuzalia, and you need our Sushu, and you change out to those two, Big Jelia, Shunu, Tunzo, and Tunzo, Tendelane, Taring Lingu did the territory, Jana Shuza, and you should be what the Madroja Nagre. Soza, and Taring Lingu did. Kajika, Nima Kama, Petu Chusha, so the Tamiki, Kimber number comes to Jana Shuza, Sua the Tibetan, Kimber Naro Nashi, the British Weather, Shunu, Tunzoki, and it's also number knee, Trebeke, and oh, Shuniki, Tomi Yoria, Tarite, Linguna, Yamshu number, Tujicha Shweda, Mauma, the Perky. Pernaria, Kanya Karitseva, and what to think, Lavan Yambu, and Yana Shuza, Lingu Paya, take down Mima Kama, Yamsuna Tuagi, or Reata Midu to Shui, Tata, the Chino, Java to Cho, put the Kijan Kijatemada, look at that, you to say Midu Shui, Tichana. Tochena, Kemedang in the Yaperona. Long live! Long live! Long live! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Stop the repression! Stop the repression! Stop the repression! Stop the repression! Stop the torture! Stop the torture! Stop the torture! Stop the torture! Stop the cultural genocide! Stop killing! Stop the killing! Stop the killing! Stop the killing! Stop your propaganda! Chinese government. Stop your propaganda! Stop your propaganda! Stop your propaganda! Shame, shame! Shame, shame! Shame, shame! Release, release! Release, release! Release, release! Release, release! Free Tashi Wancho! 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 We demand human rights! We demand human rights! We demand human rights! We demand human rights! Menschenrechte! 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 Release all the political prisoners! Release all the political prisoners!
urgent appeal to the government of the People's Republic of China concerning the human rights situation in Tibet under China, resulting in the 151st self-immolation. We are turning to you after the most recent cases of self-immolation of Venerable Tenga in Kartse on 27th of November 2017 and Gyeongtae in Nawa County 23rd December 2017. We are particularly concerned about the plight of our fellow Tibetans. Many of the Tibetans face severe consequences for exercising basic fundamental human rights, such as addressing their grievance and aspirations. As a result, since 2009, we have documented at least 151 of Tibetans so far who have resorted to self-immolation as a way to express themselves without harming others. However, instead of dealing with the real issues, the Chinese authorities have responded with more repressive policies and dismissed self-immolation as an act of terrorism. Clearly, such allegation is wrong. These people have taken a drastic form of resistance but remain non-violent towards others and sacrificed their lives for the Tibetan cause. The core of the Tibet problem lies within the Chinese policies in Tibet, which entails political repression, cultural assimilation, economic marginalization, environmental destruction, and Chinese population transfer. Today, Tibetans are reduced to second-class citizens in their own native land. It has become more apparent than ever that China desires to possess Tibet, but despises the Tibetan people. In spite of this unbearable situation inside Tibet, Tibetans have subscribed to non-violence and dialogue. His Holiness the Dalai Lama's representatives presented to the Chinese government the memorandum on genuine autonomy for the Tibetan people, which basically seeks genuine autonomy for all Tibetans under single administration. Continuing with repressive and destructive policies will diminish prospects for a solution to the issue of Tibet. Therefore, we urge the government of the People's Republic of China to implement the following: to resume the dialogue with His Holiness the Dalai Lama's representative to resolve the Tibet question, to immediately stop suppression and violence, to respect the right of Tibetans for self-determination, to accept the call of the Tibetans and international supporters to send an independent fact-finding mission with unlimited access to Tibet. Ein offener Brief zum Prozess gegen den Menschenrechtsaktivist Tashi Wangchuk. Wir wenden uns an Sie anlässlich des Prozesses gegen Tashi Wangchuk, einem 32-jährigen Ladenbesitzer und Advokat für das Recht der Tibeter auf ihre eigene Sprache. Tashi Wangchuk wurde am 27. Januar 2016 verhaftet und am 4. Januar 2018 vor das Gericht in Osttibet gestellt. Seine Verhaftung erfolgte, nachdem in der New York Times eine Reportage über seine Reise nach Peking erschienen ist. Im Mai 2015 begab er sich in die chinesische Hauptstadt, um eine förmliche Beschwerde gegen die chinesischen Beamten einzureichen. Diese haben entgegen der chinesischen Verfassung den Tibetern das Recht vorenthalten, die eigene Sprache in den Bildungsinstitutionen zu pflegen. Obwohl Tashi Wangchuk in der Reportage explizit betonte, dass er nicht die Unabhängigkeit Tibets fordere, wurde er verhaftet. Er wird beschuldigt, Separatismus anzuzetteln. Ein hochpolitisch motivierter Vorwurf, welcher von den UN-Experten zufolge die legitime Ausübung der Meinungsfreiheit und die Verteidigung kultureller Rechte kriminalisiert. Tibeter sind tagtäglich mit Diskriminierung und Beschneidung ihrer Rechte konfrontiert. Solche Rechte beinhalten das Recht auf Religionsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, das Recht auf friedliche Zusammenkunft.
tibetische Mönchen und Nonnen, Schriftsteller, Poeten, Demonstranten, Aktivisten, sie alle werden tagtäglich und erhöht verhaftet als Antwort auf ihre friedliche Aktivitäten. Auch Tashi Wangchuks Fall ist hinweisend für die Repressionen von Menschenrechtsaktivisten und Tibetern und zeugt von der ungeheuren Gewalt des chinesischen Staates, der gewillt ist, um den erwünschten Status quo beizubehalten. Wir fordern daher die chinesische Regierung auf, die Informationen zum Fall von Tashi Wangchuk und die Gewährleistung, dass der reguläre und uneingeschränkte Zugang zu Anwälten seiner Wahl erhält, ohne jegliche Verzögerung. Wir fordern eine sofortige und bedingungslose Freilassung von Tashi Wangchuk, da er aufgrund seiner friedlichen und legitimierten Menschenrechtsarbeit verhaftet wurde. Wir fordern einen respektvollen und menschenwürdigen Umgang mit Tashi Wangchuk und die Gewährleistung, dass er keiner degradierenden Behandlung sowie Folter unterzogen wird, dass er unabhängige medizinische Versorgung erhält. Sujena, kalau tu ini ya komputer dua le, sama dia lepas tu ya Verona.
Dashi Wang Chu! Free Dashi Wang Chu! Free Dashi Wang Chu! Free Dashi Wang Chu! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Let the Dalai Lama Return to Tibet! let the Dalai Lama Return to Tibet! China is lying! Tibet is lying! China is lying! Tibet is lying! China is lying! Tibet is lying! Stop repression! In Tibet! Stop repression! In Tibet! Stop culture genocide! In Tibet! Stop culture genocide! In Tibet! Stop demolition! In Tibet! Stop demolition! In Tibet! Stop demolition! In Tibet! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Release all the political prisoners! Please release! Release all the political prisoners! Please release! Stop the killing! In Tibet! Stop
the killing! In Tibet! Menschenrechte! In Tibet! Menschenrechte! In Tibet! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Free Dashi Wangchuk! 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 Release all the political prisoners! Release! Release! Release all the political prisoners! Release! Release! Release all the political prisoners! Release! Release! Shame on! Chinese government! 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 Stop the repression! In Tibet! Stop the repression! In Tibet! Stop the culture genocide! In Tibet! Stop the culture genocide! In Tibet! Stop demolition! In Tibet! Stop demolition! In Tibet! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Release all the political prisoners! Release! Release! Release all the political prisoners! Release! Release! Release all the political prisoners! Release! Release! Stop the killing! In Tibet! Stop the killing! In Tibet! Stop the killing! In Tibet! Free Dashi Wangchuk! 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 Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Stop repression! In Tibet! Stop repression! In Tibet! Stop culture genocide! In Tibet! Stop culture genocide! In Tibet! Stop demolition! In Tibet! China is lying! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! Stop repression! In Tibet! Stop repression! In Tibet! Stop culture genocide! In Tibet! Stop culture genocide! In Tibet! Stop demolition! Narunga! Stop demolition! Narunga! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Tibet! Free! Tibet! Free! Tibet! Free! Tibet! China, China, China! Aung San Suu! China, China, China! Aung San Suu! China, China, China! Aung San Suu! Tibet belongs to! Tibetans! Tibet belongs to! Tibetans! Tibet is burning! Hey, hey! Tibet is burning! Hey, hey! Tibet is burning! Hey, hey! World leaders! Wake up, wake up! 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 What we want! We want freedom! 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 Release! Release! Dalai Lama! 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 Speaking Tibetan! Not a crime! Learning Tibetan! Not a crime! Being Tibetan! Not a crime! Speaking Tibetan! Not a crime! Learning Tibetan! Not a crime! Being Tibetan! Not a crime! Release! Release! Dalai Lama! Release! Release! Dalai Lama! Release! Release! Dalai Lama! Release! Release! Dalai Lama! Speaking Tibetan! Not a crime! Being Tibetan! Not a crime! Learning Tibetan! Not a crime! Learning Tibetan! Not a crime! Speaking Tibetan! Not a crime! Being Tibetan! Not a crime! Hina Rouse! Aus Tibet! 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 Menschenrechte! In Tibet! Menschenrechte! In Tibet! Menschenrechte! In Tibet! Tibet belongs to! Tibetans! Tibet belongs to! Tibetans! Tibet is burning! Hey, how! Tibet is burning! Hey, how! Tibet is burning! Hey, hey! Tibet is burning! Hey, hey!
World leaders! Wake up, wake up! World leaders! Wake up, wake up! World leaders! Wake up, wake up! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese Tibetan! not a crime! Being Tibetan! Not a crime! Being Tibetan! Not a crime! China raus! Aus Tibet! 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 다도 제가 못는 거야이 아니 나버도야 강나 같이 자르자 등소야 이해도 그렇게 정의다 매도다 등소를 되는 좀 매번 나로나 뒤셔야 아니 다디제라 수원 tundu 소소 토마스 비글라니 아니 소시나이 Liebe Tibeterinnen und Tibeter, liebe Freunde Tibets, ein trauriger Kreis wurde durch die Selbstverbrennung des jungen Tibeters Gömpela geschlossen. Dass er sich als 152. Mensch fast am gleichen Ort verbrannte, wie das Gömpela als erster gleich junger Mönch vor fast 9 Jahren getan hat, berührt uns besonders, auch nach der Selbstverbrennung des Mönches Dengala vor einem Monat tief in unseren Herzen. Wir möchten dies einfach nicht mehr wahrhaben, dass sich 28 Tibeterinnen und 124 Tibeter in den vergangenen 9 Jahren selber in Brand gesetzt haben. Es ist für mich schlicht unvorstellbar, dass es Situationen gibt, die einem Menschen keinen anderen Raum für Protest und Meinungsäußerung mehr lassen, als diese äußerste Form des persönlichen Einsatzes zu wählen. Was für ein Leiden und für eine persönliche Hingabe muss in einem Menschen verborgen sein, der sich zu diesem letzten, unumkehrbaren Schritt entschließt. Ob Verzweiflung oder heldenhafter Mut, für uns alle ist jede Selbstverbrennung der Verlust eines wertvollen Menschenlebens, den wir nicht vergessen dürfen. Er erinnert uns immer wieder an die durch China verursachten Ungerechtigkeiten in Tibet. Wir fordern von China immer wieder die Respektierung der universellen Menschenrechte für alle, ob sie in China oder in Tibet leben. So auch für Tashi Wangchuk. Chinesische Vertreter antworten dann darauf, zum Beispiel in Gesprächsrunden im Schweizer Fernsehen, dass auch das Recht auf Nahrung und auf Unterkunft ein Menschenrecht sei. Und da sei China doch wahrlich vorbildlich. Aber reicht Nahrung für den Bauch und die Unterkunft einem Menschen, der sich auch nach geistiger Nahrung und nach einem Leben unter einem freien tibetischen Dach der Welt sehnt? Chinas perfide Methoden, jedes friedvolle Streben nach Freiheit im Keime zu unterdrücken, werden immer massiver und breiten sich über die sogenannte Neue Seidenstraße rasant über die ganze Welt aus. Für uns in der Schweiz sind besonders die chinesischen Gesandten im Haus da drüben sehr dominant, indem sie immer offener versuchen, unsere Aktivitäten im Keime zu ersticken. Jetzt wollen sie ja sogar der Stadt Bülach die Vermietung der Stadthalle an die Tibeter verbieten. Aber solche chinesische Arroganz lassen wir uns nicht bieten. Wir lassen uns nicht unterkriegen, sondern leben das ganze Spektrum von Menschenrechten. Bei uns in der Schweiz soll niemand sein Leben für die Einhaltung der Freiheitsrechte opfern. Wir stehen hin und rufen, wir alle,
laut und deutlich Richtung chinesischer Vertretung, was unsere Forderungen sind, und denken dabei traurig an alle 152 Menschen, die sich für diese Rechte in Brand gesetzt haben. Pögyalo! 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 Lang lebe seine Heiligkeit, der Dalai Lama! Tashidele! Tujiche Thomas Pöglela, danke. Tijela, sus Pögibeme, so wie Sozuchon ist Sushinai. Ich begrüße alle, die heute hier präsent sind und alle ihren Unmut zeigen gegen dieses Haus, gegen diese Bewohner, gegen dieses Land, die die Dreistigkeit besitzt, auch hier in der Schweiz befehlen zu wollen, verlangen zu wollen. Ich frage mich, wie alle wir hier sind, wo lebt ihr eigentlich? Seid ihr eigentlich total daneben? Ihr habt gar keine Verständnisse für Menschenrechte, keine Verständnisse für Menschheit. Ihr seid für mich überhaupt kein Wesen auf dieser Welt. Und das denken wir alle. Ihr seid dermaßen daneben, dass ich bald frage, ob ihr überhaupt ein Wesen mit 2 Händen, 2 Füße und einem Kopf seid. Ihr seid für mich wirklich utopisch. Tibet ist immer noch seit 1959 unterdrückt von der chinesischen Regierung. Ohne Menschenrechte, Freiheit an Sprachen, Freiheit an Schriften Tibets. Genozid habt ihr an Frauen und Enteignungen an Land und Leute von uns in der Heimat ausgerichtet, ausgemerzt. Es leben von euch fast 3-mal so viel Han-Chinesen in Tibet als unsere Brüder und Schwestern. Habt ihr eigentlich gedacht, dass ihr auf diesem Land irgendwie alles bestimmen könnt? Diese Untertreibung ist noch ganz klein. Das ist immens, was ihr euch erlaubt. Wir Frauen von Tibet, wir alle, Mütter, Schwestern, wir fordern, dass ihr euch endlich mal im 21. Jahrhundert euch benehmt und wirklich mal zeigt, dass ihr etwas denken könnt, menschlich sein könnt, wenn ihr könnt. Aber das gibt es bei euch nicht. Dieses Wort gibt es nicht. Ihr habt unsere Kultur und Religion zerstört. Zerstört habt ihr Seta Larungar von 2016 bis Mai 2017. 4725 Mönchszellen. Davon habt ihr 4828 Mönche fortgejagt vom Kloster mit der Verbietung, nie mehr zurückzukehren und ihre Religion ausüben zu können. Yarchen Samdenling habt ihr zerstört, 2000 Nonnenzellen. 2000 Nonnen habt ihr fortgejagt. Das ist eine unmenschliche Tat. Diese Situation von unserem Leid, dass ihr chinesische Regierung, unsere Brüder und Schwestern immer noch in Tibet bietet und durchführt, haben dazu gebracht, dass 2017 6 Tibeter sich verbrannt haben. Jedes Lebewesen, jedes Leben ist für uns unsagbar wertvoll. Für euch ist es gar nichts wert. 2017, 18.03. hat Pema Gyansenla
24 Jahre sich verbrannt. Am 5.4. Wangchuk Tsedenla. Am 5.5. Chatu Kapla, wo 16-jährig ist. Am 19.5. Jamiang Losella, war ein Mönch, junger Mönch. 26.11. Tengala aus Ganze, 63 Jahre alt. Am 23.12. Köbela aus Amdongaba. Die haben ihr wertvolles Leben für uns alle auf dieser Welt hergegeben, um nach Freiheit zu schreien und zu zeigen, es herrscht keine Freiheit in Tibet. Im Exil haben 14.7. Am 2017 Tenzin Chöngyila, 20-jährig, sich verbrannt. Er war ein sehr intelligenter junger Mann, der alles noch offen hatte, aber er wusste nicht, was machen in dem Sinn, die ganze Welt schaute weg. Aus Verzweiflung hat er sich verbrannt. Danach hat Tondubla sich verbrannt. Im Ganzen im Exil 10 Personen, im Tibet 152. Nun könnt ihr mal zusammenzählen, wie die Zahl aussieht, die bis jetzt sich verbrannt haben. Darum sind wir heute hier, um zu zeigen, dass wir nicht einverstanden sind. Wir fordern euch, lasst Tashi Wangchuk frei. Er hat überhaupt nichts Unrechtes getan. Er forderte nur die Sprache Tibets, Schrift in der Schule durchführen zu dürfen. Dann fordern wir, Panchen Rinpoche, Gendu Chögyima, ihr habt ihn gefangen, seit er 6-jährig war, vor 28 Jahren. Wir tibetische Frauen fragen euch, wir Brüder und Schwestern fragen euch, wo ist ihr? Habt ihr ihn umgebracht? Wo habt ihr ihn versteckt oder gar schon unter der Erde gebracht? Schämt ihr euch nicht? Frage an euch, ist das euer Erfolg an die Welt, dass ihr Leid an die Tibeter immer noch zufügen könnt? Ist das der Welt, was ihr zeigen wollt, was ihr in Tibet für Unrechtstaten ausüben könnt? Und jetzt probiert ihr noch in der Schweiz die Macht zu ergreifen. Schämt ihr euch nicht? Ist das einzige Art, die ihr nach euren Nachkommen zeigen könnt? Brutalität, Ausbeutung einer Generation, Völkermord, Umwelt, alles Zerstörung. Ist das alles? An euren Händen klebt Blut. Ihr seid für uns nicht Menschen von 21. Jahr, weil das ist nicht das, was die Welt erwartet. Aber die Wahrheit wird besiegen. Lang lebe seine Heiligkeit. Being Tibetan is not a crime. Speak Tibetan language is not a crime. Read Tibetan, it's not a crime. Shame, shame! Chinese government! Shame, shame! Chinese government! Shame, shame! Chinese government! Shame, shame! Chinese government! Tuchena, Tijela and Kembe Mutunai. Long live! Long live! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! China is lying! Tibet is lying! 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 Stop repression! In Tibet! Stop repression! In Tibet! Stop repression! नंबर संभाल देना माउस पे चीज़ें मुसलमान शहर में था माउस तरस तरस का काम बजना सो
네, 저소리 당가 소대랑 캄보디아 고아 잼선데서 나바 상어는 켄젠베 고니데 영어래 때문에 그 안데 사실지 고야라만도 다 나바서 뭐가 사실 제라자서 다 야치바워 니가 나와당한테 감지 니네 만테네 데리지네 다와치게 나와 데리기 라리메서 통하래 당마서 잔셔 나 요네게 소이나라지 초바직 대박 내 대지 소리식에 다니 대지 니마치라 깜보 다니지 항작으로 오지 전작으로 창로 많이 봐 마스 나시나라 되려고 론드 쇼섬라지 마스 미 이제 그지 검시때 주고서 가디나 가서 나바가 다지 다도 나서는 제 넘버 송거와 다가 나오지 마스 짜던 데라 론드 전차 강하다 다티나 로디나 엔니 튼섬도마토 마스 짜던데라 마제바체에 때 같이 보상고요 마스 본나니 때지 보다 암 야나 본나니 란리메서 가나던지 초아이나 데라치 소식도 니마스체가 아니 잠들라 소식 잠가달라지네 캄보지 겹테냐 지금 대지 난커네 초 요라밀라지가 잘레테네 지금 초라스텐 대자가나 또 마스 보 갸스토 짜던나 판토발에 놓은 먹고 시작하거든 단단 착한도 하다 가서 멍통나선다 용거한테 맞춘 통신 배터리 맞춰 띄우 말이 맞춰 머리 띄우랑 강아까지 동안에 띄우도 가르다 거리 또 잡거리 맞춰 또 말아 맞춰 로아 뭐이 비자니 로아 미나니 맞춰 잠라로 당니 머다 통실 던칠 하우스 그나니 지 차당 담배 머르기지 삼도 화리용 급식이 더니 머르기지 경고는 보치던 가사 공안 잠라 용서 저걸라 잡기 전에 신지람미로 가서 머리도 같이 되는 사람들 제도 맞추 띵간데 클건데다 클건데 저 맞추 땅라 사실 제가 그러는 거다 대치 점치도 제가 같이 볼사 뭐네 근데다 저 데미존을 달는 타야되다 사람이 메서 아무리 난가도 강스가 특거래 때 데미존 건강 다 담트 내리지 제네다 잠부랑 나서 칼라고 거잖아 봄 레레가 샘가 나즈트 마차가 지네 다 샘가 나차데 랑그 리스타라 메 바르테다 마수 가르지 저거치 메 바르고나 마수 토고 말와 당가 삼로 당나 삼나나 용 토고 말와 근데 지나 샘가 강거데 체장네 다 랑리 메 랑그 리라 메 사와데 샘가 강거데 등네 랑리 랑그 리라 메 장네 야미 당자나 마망라 마초 땅 먹을 제거 땅 마초 랑 머르까 랑라 딱 보자가데 빼까치 뭐토 땅보 랑이 콤비 간라 라야테 까치 뭐좀 랑이 냐다에나 뭐 설강 용네 락바네 정네 야라 좀 말해 랑이 콤바가 땅이 때지 야라랑 탑라 마탑라지나 잡결 체닌다 tani lagbaga zamene tali mabuji yongori ma to ngaso nya dani majigla chamji ji da jana ta kali khbore sadun zia de moni tan se na ngaso ji taga ji nimani chi ta ni chora zan roya mare tani jire tena ten maong ba na nabaso 창망 문제 때문에 제사 마동으로 저거 청사 쪽 거야 말해 뭐 결정 제가 된 가서 자돈도 효리로 원증이 청사선에 가서 소라 쪽 거야 찍어 말해 맞춘 대 영화들 찰스 그 capture 말해 잠바 찍어 말해 맞추 복 사실 사업다 고리기라 그래서 여러분 하신 그 사업다 최종에 들이 잡고 그래 맞추 때 결이 거야면도 아주 찰스 그 가서 깐까 되게 말도 잔득 약급 그 사차의 게임에 지에 당니 제차식 복 사차 차고 던디가 사업단 고리 그렇지 낙섬 랑숑 게르카 그렇지 소차 던디 망보지 가서 잠불나나 신도 콤비 던디가 고리 가서 견내 용거야 돼 가서 반절 그 반절 그 잡기로 하는 쪽 잡죠 말와 가서 찹석 잡죠 와 약급셔 자동 땅랑 깡깡 다 던디지 전에 가서 용하리 तेना नंबर से मुतने ना तेरों दे उन्नत सोना थोड़ा योनी लार्जिया योनी सेंसी योनी तक तक अंजरे मांगबाने ना नंगमी नेरंग गावनियो संमाला मुने मरेरे रेरे मर चिक मरेरे टांगा जाना मातो शेसो द टांबो छकरे मरेरे लोगला मा केना मातो शेसो त ता रसों को लोजे
shino konsa jamgon jayo kha sam ko jamgon mo cheze muk cham cham tene ta mamang masle tachi ka do thamne jamgon mo che tapa che gori jamgon mo che hara tele sona leji nemo ainare jamgon mo che la kati yena garda dumnya tesoda tevsa lagdo chen duwa ngasu suisik nana taso mamang gan makhan nerwa leji nemo tesoda gan khargo gorwa jig gosa jig magosa samala jingna yahon thong me ngarana 근데 나 머리를 뽑아리를 떠는 간 칼고래 야미 정라 가서 달은 저거는 터너는 간 칼고네 야미 정라 달은 저거래 라냐 ರಸ 마성나 파로로 다오 삼번도 딱딱 놓고래 근데 시엔 근데 당에 다다 시아고야데 가래에서나 딱 가입 탑소 봐 토탕 쏠림 봐 다시 한시가 가서 되니 따지 야미 참라서 소리 이 땅나 야미 참다 다 자토요 말 참라데 랑홍 청요 말에 옛날에 뉴욕 대업당 대결국 가시그 존섭 소소송네 다 타도요 말 따서 항상 가서나 못는가 거기 돈다 형거래 야미 가레즈나 돈선 야다 섬라 따지기 나그니 돈선 야다 섬바 야나 돈선 자참 돈선 니첩 돈선 야다 섬가 땅라 경직제도 뭐네 전에시나 가이 그 토탕제한테 야나 코런 거 참다. 자점 니점 니차가 나나. 하다나 파비자가 와서 사내물 좀그 자점도 나나 요래. 자점 접지 제스지 그 나나. 갈라 거잖아. 가이다. 디 사차디 머리를 사콩랑 좀그 가이디 토탕 요지. 또 농수시 청지 코랑서 자점 당나 담필지 저거. 다탕 그 첨라든 소야 돼. 자점 돈제 니점 돈선 야다 섬텔라 코로스 하라티 니즈 제거든 카프터 땅 망보지 코로스 티땅라 고 조코 가이라 토탕다 잖아 가르치는 니참데 카프터다디 카프터 제거와 가르치는 차가래 첨라테 첨거 차가다 그래 뭐네잖아 야나 그 따지 코로스 가서나 지금 왕유지네 첨데 싸라네요 이 락터시가 지어 봐 가슴 첨거 따위 땅나 청군에서 과랑서 청거지네 참라든 저거래 내가 때는 가서 참라대라 람호 마송하다가 나 또 때때고 과랑 가이 탑자 바디 가이 송체 바디 가이 통통하게 비차네 돈선 집지 자식들 락터지네 과랑가 토타데 짜리 딱 거기서 재미 잡는 가르치는 거 거기서 야다 선바디 돈선 티 나세 니와데 자무 건 거래 시험나 야나데 자무랑가 빼 키워요 차석 자무람도 때 자나라 나 자무 그 여름에 티 자무람도 때 백상 쳐대요니 텐디지래 다 다다나 시젠벤데 단그 장제메 호젠도 때니 뭐랑랑네 그 자무디 그 권이 다와데 용아리 때나 가서 멈탄네 탁그 자오데 가서 장가제네 가서 로야 치아요 말이 가서 가티 옛나 탁그 자오데라 달 토야데 치거드 가서 실록나요데 랑원롱바는 마모데선 간트 녀직데 타크도데라 달렌타데 페카침보레 테나 소바 소소이나 척거레 따테소나 모네탕네 마츠우지 캄보지지아나 고르가 요네 드글람 요네 지금 상님 마모다 테소다 지 예첨다 상발람 텐니 테니 니와 요니 따 니와도 홍아야데 페카침보상고 모네탕네잖아 텐디스 그 땅에 딱 가디나 가서 따 아주 간이 많아도 남들 독사 치들 저거다 머리리리 그 치들 때랑 간 걸고 누상고 치들 때 간이 치들랍 거기에 잠바지 청하는 아주 답조 때라 티셔츠 건도 그러다 답조 때라 시그럴 건도 그래 머리 따라 실로 나오는 데서라 신부요 말에 뭐범 식당 시kam이요 말 뭐범 식당 시kam은 아주 잔도 탈수 치고 라바 한가라요 말 청초초라요 말 뭐네 어떤 일이 비차네 잔도 마루정고 라가수 가디 옛날 달란타이 거데 페 카침보레 카친난 거 돈chen 비차네 남바스 또 멈탄네 가수 참밀 능미 걸레까지 건너데서 딱가 가디나 무즘비 땅네 남바스 샘식 마차고 거네 따지 가수 가네나 지리게치 마망 끄이 끄성 송송송송 라고레 끄이 끄성다 송송송송네 탑스 콤페라 땅야땅 탑스 가디나 짜돈다 마제베 거네 남바소수고네 따지 휴자가 페 카침보 마랑 것들 보커지가엔 보커지엔 남바소라 양르케 마츠 karma chabro ko tatne matsu monirane sadong ka tangla nyamji na ro na so
맞소 피우 말고 맞소 머리 로아 머리 어때리냐 맞소 오천 내리지 요래 오천 내리지 그 오그니 맞소 다른 내리지 요라멜라 가선도 못 치는 왔잖아요 요래 다른 맞소 삼시고 말 야미 멤버 오그니 맞소 가지도 당아리 뭐 사야 찍다 사야 찍다 밤 니섬 맞소 당아리 땅 맞소 다른 삼시지 말베 다른 난 컨트기 느낌인데 따쌈 시서 더 내다 따쌈 맛이 되는 가서 살들이 여카야 봐 쪼바샤예요 말 쌈시 땅으로 당하세요 아 징터들라 신나 공사 점권 저려고 끝이 가라 좀 좋았다 담비 나가는 거 못한다지 보잘로 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 보지도모 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 보잘로 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 보피도모 보지도모 보지도모 보잘로 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 영어 단전 점수 그서 철로 담으셔 영어 단전 점수 그서 철로 담으셔 영어 단전 점수 그서 철로 담으셔 도지체 도지체나 가디질라 까망아 겜베체야이 Tibet belongs to let the Dalai Lama Return to Tibet. 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 stop the cultural genocide In Tibet. stop the cultural genocide In Tibet. stop the propaganda In Tibet. stop the propaganda Chinese government. stop the propaganda Chinese government. release release Tashi Wanchuk. release release Tashi Wanchuk. China 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 Out, out, out. China 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 Out, out, out. China 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 Out, out, out. shame on Chinese government. shame on Chinese government. shame on Chinese government. shame on Chinese government. what we want We want freedom. release release Tashi Wanchuk. release release Tashi Wanchuk. release release Tashi Wanchuk. shame on Chinese government. shame on Chinese government. shame on Chinese government. shame on Chinese government. Pegalo Pegalo. Pegalo Pegalo 도제 가디질랑서 댄스 멜럼 줘야이 세메여데 신의 대가
Number lenje sang mala ne tuje ches chue tuje